Valia vamanyete kurumaiga CDF yoya nzitiro mwaka oralire muske Geoffrey Masanya in 2002 naende mumaete mugano bw'umwaka w'igasi yakorete yerengia igango korere gaskuru mwae nyumba n'abantu bakarure nende yangi burabu nanuti mugrango bachi korore kwerende bachi komororo ikera batete bakorere gasi ekero arweto rumuskumbu yakabo. After that umuske Charles Mungabege ni agasoa na inche ngachangasoa umuntu manyetiko tuwara ofisi ya CDF no muske Charles Mungabege mheshimiwa yukaite aligose ngochi alikeba bengumu mwenye leta sai asa chita gacha kombo nyumba ekaba office ya CDF. So asengi njuto vereto tuwala mangana mange ne directive ya National Assembly buna in every 290 constituencies Oika Parliament have extended which is constituency echo nangeko era tuwala na tuwala office ya CDF elinde noeno liyo mujumbe ya barais kumusangia iteka babia kere kana so office wanaitenga kwa numu deputy county commissioner agatoa enyumba gali astogo operate kurwa constituency manager Muske James getangwa ndubi nere gale house n'abantu ba umudio wekerenya. So sazingine hata kuwatafuta inakuwa ni shida. Tumaite tukwata magania mange tutete kumanya magana basari. So bono iga iyocha kuba a central place katikati imbo oyora iche na bako na office iteko baborongo elinde tutuale mark no ekera bajumbe bande bonse bago iche babwate bill konya toko na West Mugirango kera ni watu office lakini bona sasa tu office watakuwa wakikuja hapa wanafanya mikutano tubwate hall irensa elinde bakorere mikutano ororo nonde bwes nerora ngutu waro mukutano tubwate problem iga ekeren tubwate enough space office tubwate na yamera aligose na education hall. So but now tuanyorera ase kiombe kendigions yetato koro mukutano birobo mirema space na isaine onyatego isana bali ni gora ali kure ndekera maigoro toto begichi ya mororo elindo de bwes ebe no mukutano bwe nyangi ebe mukutano bwa mabe tonyo le tubate space to operate kurwa aina mayo sana mwana